Hello, zai sum to kumwak ke thi financial freedom part bi sai lam a hi ngai sut na khel ding na sunga thulupi ko ji banga kal son khading ki pan khading chi na sunga alina tungta hangena lam khat pana kal lina mo akal lina pen to pasini pyak thopa isum nga ding te pen ko ji banga zan ding zek ding chi pen gel khol nyat de ko ja to sum zek zia dana mo yena to sunga pen pasien kamal sunga bangnom yam chile timote masalian guk anel somle sagi pan somle kwana a pasiani de banga zek dan ding tuang pia mo ki ken hi pachanga isum zan na isum zek na ithupa te izat khen na te pe mi dang te adinga ette ta isok ding chi pen to bi mama ti tu alian ni anel sagi pan kiat titus na sep na khem to ga pongte te kaung to achin loi pongte te ko pya lo chi na hoi itung pana kilang khasang miat ding kolen masalian get new kwa na a eite i theina khat isep zo na khat tung to na midang te puk na ding a hi lo ding kidom miat ding pita masalian ni anel solani na a minam dang ten biang na dang ten na ei nun tak zia ikal son zia ongen na pasien amulo na dinga ngam ta ding chena ongen hi timote masalian li anel solani na a hi ikampau ikamtat mi te tunga in na ilakhian na khazia hitale mi te tunga ichitak na hitale isyang thau na te pen mi te ette tak iswak ding chi timote masalian som lekhat anel khat na a polina kei sep bangen kei hi bangen na hi on cheve to changa ma te som ni lenga anel som li pan som thum na en lengan pasien pen khang ding aza som thum pana som guk pana zakhat donga khang ding chi pen pasien nang be sak to ja to bai summa mai na hi kamal ong ngen kya hi bo kai be